misu huruf ba perahu laweng alihai ane tungkat abuang misu huruf ba perahu laweng nyetangai adik metitik dua temau huruf ta meje lindung nyata-nyatangai adik metitik-titik dua temau huruf ta meje lindung nyajim ngaraka kenang tan lagi cincutan ule mepuji catung nyajim ngaraka kenang tan lagi cincutan ule mepuji catung nya huruf dai zai mepingko pingko duduk merango ban ado adun nya huruf dai zai mepingko pingko duduk merango ban ado adun misu huruf ra parang caduro misu huruf do parang cautun misu huruf ra parang caduro misu huruf do parang cautun disin dengan sin megigo gigo lage go gajo ngan koko papun disin dengan sin megigo gigo lage go gajo ngan koko papun disandung amdad umpama sadup tempat mat megup tu lindung disandung amdad umpama sadup tempat mat megup tu lindung nyara dengan dah huraya perut ni bagu rebut ente tak temeng nyata dengan dah huraya perut ni bagu rebut ente tak temeng di dengan agena metam se ulu tengah di arbine atung di dengan agena metam se ulu tengah di arbine atung di huruf qaf umpama jalu atau perahu kamu pekarung di huruf qaf umpama jalu atau perahu kamu pekarung tema huruf kengai bungong pade bad ngancang lenganagi pedung tema huruf kengai bungong pade babat ngancang lenganagi pedung tema huruf lam wahibati ban mata kawe hanale beneng tema huruf lam wahibati ban mata kawe hanale beneng menyahuruf menelagak lang tano menan ke contoh jidu jangan menyahuruf menelagak lang tano menan ke contoh jidu jangan
tangai phai ngày nữ mà lâm ngon bunga mangata tu o ade go biu kun tanga phai ta phai ngày nữ malam ngan bunga mangata tu o ade go biu kun nhờ nun tư linh đường mơ ta lum ti te nhờ quê ai ade mơ bung ko udung nhờ nun tư linh đường mơ ta lum ti te nhờ quê ai ade mơ bung ko udung menyala elu barung binte menyalam ali rampago pinu menyala elu barung binte menyalam ali rampago pinu nhờ hamda nya meduro kawat nhờ yasa bandar idi dalam krung nhờ hamda hanya meduro kawat nhờ yasa bandar idi dalam krung ngan muasalamu karangan tamat menan ge surali gure jamun ngan wasamu karangan damat menan ge surali gure jamun bandum nabi buta turi wangi taulat 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama pun ulun susun Nabi Adam, yang ke itu wangi tungku bandum insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Idris, lam syurga dalam mata nutup iblis. Le Nabi Nuh masa yofon nepegad kapai, nepeding kenan bala tentera mujudo pasang. Nabi Hud limang saleh nam Ibrahim, yang tad murah lam sejahtera perang halim. 7 Nabi Lut, 8 Ishak dan Ismail. Yudi minang suruh Rabbi kurban nasi. Si Plong Harun, si Bla Musa, Anu Imran. Bukit Tursina, drone marid dengan Tuhan. 12 Daud, 5 lembut mangata desu. Yang jile hanja dele tudang laju. Yang keleblang ulun pegang Zulkifli, Pebla Sulaiman karena Allah pangkat tinggi. 15 Ilyas karena Allah udip jino. 16 Yusuf bulun pengetas somlako. Dan jero rupa Nabi Yusuf ai bahati, Pungo Zulaikha perumah raja nanggro Mesir. 17 Syuaib umu katrib sepud mata, yang jo tungkat
ke mukjizat Nabi Musa. Ke-18 ulun pegang Zakaria, kesyukurang belang Nabi Ayub letar sabar. Genap 20 Nabi langan Nabi Yahya, Nabi Ilyas tabileng tema 20 22 hai saudara Nabi Yaakob, 20 Nabi Yunus lamprut ungkot, 20 put ulun sebut Nabi Isa. Hana ayah karena Allah Tuhan yang Esa. 25 tad mekenang wahai taulat Nabi Muhammad panggule Rasul kesudahan. Bandum Nabi 25 ngai bohate, budak jino jameruno bela loli. Jameruno ba ulama belelalo, gado mumang uro malam telah duduk, menyekatilah dan mengguna berangkasa. Hati susah menyum telah uro duduk. Nasib lodro malaikat wajib taturi, Fan Jibril wa Yunbasuru Rabbi, 2 Mikail suruh Rabbi wujud putran, La Israfil sangkai kalayub ma'alun. Budi Israel tugas gomnyan getari nyawa, Bandum sare lam donyanyo agamina, mungkar nangkir yang seme dalam jerat, urang mati lam donyanyo gomnyan ngisap. Rangkip atip bantu agamnyan gayo semerat, puta pubulam donya nyogam nyan ngisap, si kurang male ota tile muka masap, nurakanyan gamnyan jaga uro malam. Si Plon Ridwan menggambarkan mutuang, lam siruga gomnyan jaga bi perintah, ciruga lapan gomnyan jaga malam urok, urung taat lam donya nyokunan gepasok. Nasib lodro malaikat wajib taturi, Fan Jibril wa Yunbasuru Rabbi, 2 Mikail suruh Rabbi wujud putran, La Israfil sangkai kalayub ma'alun. Budi Israel tugas gomnyan getari nyawa, Bandum sare lam donyanyo agamina, mungkar nangkir yang seme dalam jerat, urang mati lam donyanyo gomnyan ngisap. Rangkip atip bantu agamnyan gayo semerat,
puta pubulam dunya nyugum nyen isap si kurang male ota tile muka masap nurakanyan gomnyan jaga uromala si plong ridwan menggambarkan mutuang lam siruga gomnyan jaga bi perintah ciruga lapan gomnyan jaga malam urung taat lam dunya nyokunan gepaso nasib lodrong malaikat wajib turi wujud kidam bangko mukhalafatu lil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrah irada ilmu ghaya sama basar ilmu ghaya sama basar kalam kadirun muridun alimun ayyun sami'un basirun mutakallimun kadirun muridun alimun ayyun sami'un basirun mutakallimun wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu ghaya sama basar ilmu ghaya sama basar kalam kadirun muridun alimun ayyun sami'un basirun mutakallimun kadirun muridun alimun ayyun sami'un basirun mutakallimun illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu Nabi bercaturina tujodro ledro agam timayang pun urung bino timayang agam yang pun kasim doa Abdullah le Ibrahim anu Nabi Maria timayang agam yang pun kasim doa Abdullah le Ibrahim anu Nabi Maria illallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tumayang inang yang pun Fatimah Zainab Ruqayyah silimung dua di Ummi Kalsum yang tulen Zainab masa cud meninggal dunia di Ummi Kalsum yang tulen Zainab masa cud meninggal dunia dua cucu Rasulullah Sabina bungong siruga yang pun Hasan kedua Husain
yang cantik si bintang raja. Di Husain syahid dalam perang, di Hasan mati bertuba, di Aden kenang busa, di Adoka kenang bencana. Dua cucu Rasulullah Sabinabu ngong syuruga, yang pun Hasan kedua Husain, yang cantik si bintang raja. Di Husain syahid dalam perang, di Hasan mati tuba, di Adun kenang busa, di Adoka kenang bencana. Illallah, 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Awaluddin marifatullah, rukun iman 6 perkara. Pertama pun tapati Allah, dua tapati kena Rasulullah, letapati kitab-kitab Allah, putapati malaikat Allah, limang tapati ura kiamat, 6 tapati untung bayi untung jagat. Awaluddin marifatullah, rukun Islam 6 perkara. Pertama pun tapati Allah, dua tapati ke Rasulullah, letapati kitab-kitab Allah, petapati malaikat Allah, limang tapati ura kiamat, 6 tapati untung bayi untung jahat. Rukun Islam 5 perkara. Jino dengar wahai sahabat, ucap syahadat rukun pertama, sembahyang 5 rukun kedua, tapi jaga rukun yang kelipur metute puasa Ramadan, 5 haji bagi yang kuasa, dan 5 jan wajib bagata. Rukun Islam 5 perkara. Jino dengar wahai sahabat, ucap syahadat rukun pertama, sembahyang 5 rukun kedua, tapi jaga rukun yang kelek pun metunte puasa Ramadan, 5 haji bagi yang kuasa, dan 5 jan wajib bagata. Rukun sembahyang lebla-lebla perkara. Pertama ni 2 berdiri, letekebiru konjina, berfatihah dalam sembahyang, 5 ruku' 6 i'tidal, 7 sujud, 8 tadu antara dua. Siku reng 2 tahayud akhir, 10 asyik tahayud tak baca, 13 selawat 12 salim,
lebla tamam tertibna makna tertib beraturan babur insan beranggota rukun sembahyang lebla perkara pertama ni dua berdiri leci kebiru konjina berfatihah dalam sembahyang limang rukun i'tidal tujuh sujud lapan tadu antara dua si kurung dua tayud akhir si pelong asyik tayud dah baca si belas lawud 12 salim lebla tamam tertib benar makna tertib beraturan babur insan beranggota. Ya Rabbana ya Rabbana taqabbal amalana min salatina وصيامنا وغيرهما تقبل منا من صلاتنا وصيامنا وغيرهما تقبل منا يا ربنا يا Tuhan kamu terima amalan kamu sembahyang kamu puasa kamu la ini banyan bandum semua sembahyang kamu puasa kamu la ini banyan bandum semua. Ya Rabbana ya Habibi Nupreka moba uletiti di sina nupre waya Muhammad doa selamat ke kamu negeri di sina nupre waya Muhammad doa selamat ke kamu negeri. Ya Rabbana ya Tuhan kami limpahkanlah ilmu dalam hati ilmu agama hidup sejahtera alam dunia sepanjang masa ilmu agama hidup sejahtera alam dunia sepanjang masa. Ya Rabbana ya Tuhan kami ampunilah dosa ibu bapa kami dosa guru kami sahabat semua ikhlas dan ridhamu ya Rabbana dosa guru kami sahabat semua ikhlas dan ridhamu ya Rabbana. لم يطالم قد طه مطلقا أبدا ومدة أبأس لم في مدى زماني ومدة أبأس لم في مدى زماني Nabi ngantam melumpah malam murah selama-lama Nabi ngantam melumpah malam murah selama-lama
Nabi pidan niba zaman sepanjang masa mesemengep Nabi pidan niba zaman sepanjang masa min wad'abu falam tahrubu wa ma waqa'a zubabatun abada fi jismil hasani dubabatun abada fi jismil hasani binatang kelurungan tam jiplung janmu temengan maulana binatang kelurungan tam jiplung janmu temengan maulana lalan jamo pingan tomoro nibaatubo yang mulia lalan jamo pian tomoro nibaatubo yang mulia biqalbi ka'aman min ru'yatun sabata wa la yura asrubau liminu fi alani wa la yura asrubau liminu fi alani kengan likon duna kalangan anak sambang maulana kengan likon duna kalangan anak sambang maulana nutoi dan membekas wajib taulan tak percaya nutoi dan membekas wajib taulan tak percaya wa qalbuhu lam yanad wal ainu qad na'asad wa la yura dhilluhu bishamsi dhul fatani wa la yura dhilluhu bishamsi dhul fatani hati Nabi gantam tengen yang natu peci dua mata hati Nabi gantam tengen yang natu peci dua mata membayangkan dalam urau hiruna lalu takalan rupa membayangkan dalam urau hiruna lalu takalan rupa kad fauqad alatan kaumar iza jalasu indal wiladati sif yazambi muqtatani indal wiladati sif yazambi muqtatani watanudu lam kawan laman yang bangun di maulana watanudu lam kawan laman yang bangun di maulana ya wilada tan meligan kalakatan yom basana ya wilada tan meligan kalakatan yom basana hazil qasai sufang
فلا تكن آمنا من شر نار وسر وامين من غني من شر نار وسر وامين من غني yang sebelumnya sifat Nabi wajib turi Tuhan muda. Yang sebelumnya sifat Nabi wajib turi Tuhan muda. So yang ngafai yang sebelumnya tutung karam Tuhan pelara. So yang apa yang sebelumnya tutung karam Tuhan pelara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Kabir ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'id ya Muzil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Aq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musin ya Mubdin ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid Ahadus Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddir ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali ya Mutawalli ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Ghafur ya Rauf ya Malikul Mulk ya Zal Jalali wal Ikram ya Muqsir ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Adhar ya Nafi
يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Bandum Nabi buta turi wangi taulat 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama pun ulun susun Nabi Adam, nyan ke intu wangi tungku bandum insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Idris, lam syurga dalam mata nutup iblis. Le Nabi Nuh masa yofon nepegad kapai, nepeding kenan bala tentera mejudo pasang. Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim, yang tad murah lam sejahtera perangui halim. 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail, Yudi Mina Suruh Rabbi Kurban Nasi. Si Plong Harun, si Bla Musa, Anu Imran, Bukit Tursina, Drone Marid dengan Tuhan. 12 Daud, 5 lembut mangata desu. Yang jile hanja dele tudang laju. Yang keleblang ulun pegang Zulkifli, Pebla Sulaiman karena Allah pangkat tinggi. 15 Ilyas karena Allah udip jino. 16 Yusuf bulan pengetas somlako. Dan jero rupa Nabi Yusuf ai bahati, Pungo Zulaikha perumo raja nanggro Mesir. 17 Syuaib umu katrib sepud mata, yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa. 18 ulun pegang Zakaria, kesyukurang belang Nabi Ayub letar sabar. Genap 20 Nabi Langan, Nabi Yahya, Nabi Ilyas sabileng tema 20. 22 hai saudara Nabi Yaakob, 20 Nabi Yunus lamprut ungkot, 20 put ulun sebut Nabi Isa. Hana ayah karena Allah Tuhan yang esa. 25 tad mekenang wahai taulat, Nabi Muhammad panggule Rasul kesudahan. Bandum Nabi 25 ngai bohate,
dajino jameruno bela loli jameruno ba ulama bele lalo gado manguro malam telah duduk menyekatilah dan mengguna berangkasa hati susah menyum telah ura duduk